Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze irambuye muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 2 Kamena 2026 ni Ibakwe Media TV nge ndi Fagika Inamura. Birumvikana rero nkuko menyereye turebera hamwe amakuru abari kugenda avugwa muri asirazo bw'igihugu cya Kongo no mu karere. Tujye kurebera hamwe ibihishuwe babwire mu by'ukuri uko ibintu byifashe. U Rwanda rushobora kuba rugiye kugwirwa n'ishyano mu buryo budasanzwe, ariko kandi ngo Imana irureberera ntihumbya. Hari n'abacu umugani ku Kinyarwanda bavuga bati Imana yirirwa handi igataha i Rwanda. Ese inkomoko y'uwo mugani ni iyi? Abakunzi bacu abakuru babizi mu mbwire niye inkomoko y'uwo mugani uvuga ngo Imana yirirwa handi igataha i Rwanda. Impamvu nyamukuru ngiye kubabwira mu by'ukuri aya makuru nkabampereye kuri iyo migani cyangwa se mbabwira muri ubwo buryo cyangwa se muri iyo jale. Impamvu nuko mu by'ukuri itanganururo hamaze guhishurwa amakuru akomeye cyane. Tumaze iminsi tubabwira umugambi wo gutera u Rwanda uhari, ndetse ni coalition nini cyane yifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni coalition nini cyane yifuza gutera u Rwanda, ni coalition nini cyane yifuza kongera kubera amaraso y'abanyarwanda, ni coalition nini yifuza gusubiza u Rwanda mu icuraburindi. Imigambi ihora kwityazwa hirya no hino, ikinshasa, ibujumbura, iburuseli. Tujye kurebera hamwe uburyo mu by'ukuri uyu mugambi uri gutyazwa mu buryo bundi bushya, ariko kandi ureba ko cyangwa se witegereje neza urasanga bashaka ko bikorwa vuba. Ndavuga bari gutyaza uyu mugambi. Hamaze iminsi havugwa uruzinduko rw'umuhungu wa Habyarimana, Juvenal ari we Jean-Luc Habyarimana. Amaze iminsi avugwa ikinshasa, yaba atavuzwe ikinshasa akavugwa ibujumbura. Bujumbura ni naho nshaka ko twitsa cyane muri iyi nkuru. Aka kanya ntabwo mwakwirengagiza ko maze iminsi mbabwira amakuru yuko Bujumbura hamaze iminsi hamenwa ibikoresho birimo drone z'igisirikare ziri gutangwa n'Ububirigi. Bivugwa ko ni drone Ububirigi bwemereye coalition igomba gutera u Rwanda, ngo drone zigomba kuba zigira ku 5,000. Izo drone ngo zikazifashishwa mu kugaba ibitero kuri M23, ariko kandi no gufata ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko muri uwo mugambi hakaba harimo igihugu, ubwo birumvikana igihugu cy'u Burundi kiri ku isonga, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo nuko, ndetse yewe hakavugwa ibihugu nka Angola, Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo. Ariko uwo mugambi nyirizina sebuja cyangwa se uri hejuru cyane akaba ari igihugu cy'Ububirigi. Twabigarutseho nubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Privo yagiye abihakana. Ndaje mbabwire noneho uko byifashe maginga ya umuhungu wa Habyarimana aravugwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atandukanye ari kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aravuga ibidasanzwe. Reka nze mbabwire impamvu iruzinduko rwe naho bihuriye n'uyu mugambi, ndetse ngo n'ibyishobora kuba byaganiriweho byananzwe hagati y'uyu muhungu ndetse na Perezida Ndayishimiye. Dore ko rero dukomoza kuri byinshi. Ese ubundi Jean-Luc Habyarimana ni muntu ki mu mibanire ya Kongo n'abatavuga rumwe na Kigali cyangwa se n'u Rwanda? Birumvikana mbabwire n'impamvu mu by'ukuri nubwo kuri iyi ngingo Tshisekedi atigeze mu by'ukuri agarukwaho muri iyi nkuru nza kubanza mbabwira, ariko ndaza kubabwira imaze iminsi nanone biri mu bwiru bivuga ko ngo hari impamvu Tshisekedi yahisemo gukoresha uyu muhungu wa Habyarimana mu barwanya leta y'u Rwanda, ndetse rwose ngo urwego ashaka kumushyiraho. Uze kuntega amatwi kuva ku munota wa mbere kugira kwa nyuma wumva uburyo iyo nkuru itangaje cyane n'impamvu mu by'ukuri ikaba itanganururo, ariko ikaba itangaje cyane. Ahangaha ndagwishura ibyo utaruzi. Tunyarukire Masisi mbabwire ku mirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC Buhimba. Murabizi ko imirwano ikomeje kubica bigacika muri teritwari ya Masisi ahani muri no Kivu. Abaturage bakomeje kuhasiga ubuzima, ibikorwa remezo bikomeje gusenyuka, umutekano ukomeje kuzamba, abaturage ntibatekanye, ntibarya ntibamira, babaza iminsi barararwa ntambi. Dore ko rero ari imirwano iri gusiga igisirikare cya Kongo kinatikiye ku bwinshi, dore ko tumaze iminsi twabwiye urupfu rwa General Mutayumba wa Wazalendo. Uyu bivuga ko yaba yaraguye ku rugamba rwa hariya muri teritwari ya Masisi. Ibyatangajwe na M23 ku rupfu rwe ibyo tumaze iminsi tubabwira, ariko turebera hamwe ese koko ukuri kw'aya makuru nukuhe. Ese General Mutayumba yarapfuye ko byavuzwe ko yarasuwe hariya imasisi mu nyengero za Rubaya, bikarangira ajyanywe hariya Ibeni, bikarangira kandi yerekejwe ikinshasa. Ese aka kanya ratatera kuka? Reka nze tubirebera hamwe muri aya makuru tubive imuzi ni muzingo. Hanyuma rero ndababwira ko Perezida Kagame na Perezida Macron bagiye gufungura i Paris urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Reka nze mbabwireho mbabwire kandi ko u Rwanda rwa
rwatsinzwe urubanza rwarezwemo n'Ubwongereza. Niki cyateye u Rwanda gutsindwa? Se n'urubanza Rwanda rwareze rwaburanaga iki? Reka nzimbabwireho. Hanyuma turanyarukira mu mahanga babwire ko Amerika na Iran bongeye kumvana imitsi. Bavandimwe, aka kanya ruvuga ko Iran yarashe drone ya Amerika ndetse inamishagira ibisasu muri Kuwait. Ibintu byakomeye cyane. Reka rero aya makuru tuyave mu zini muzingo wa gatanu ku kandi. Reka nongere mbahe ikaze, nanabibutse ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. You can subscribe nyaboneka. Uba uyongereye umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe gatanu kuri gatanu. Nimyemerere duhere kuri uyu mugambi uri kujya hanze. Ariko diya abantu bifuza kutuvugisha nimero 0788483227 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza gutanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi birumvikana cyane. Yes, nkuko natangiye mbabwira, umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana amaze iminsi i Bujumbura. Nkuko amakuru atandukanye ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga z'i Burundi abivuga, uyu Jean-Luc Habyarimana umuhungu wahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda yongeye kugaragara i Bujumbura vuba aha. Birumvikana ko rero nk'umuturage wese ufite uburenganzira agomba gutembera aho ashaka, ariko igikomeje gutera abantu kwibaza n'ukuntu izi ngendo ze zikomeje kwisubiramo. Kubwije no kubukeye i Bujumbura Kinshasa akavuga mu mugambi wo gutegura mu byukuri uri gutegurwa gutera u Rwanda. Si ubwa mbere yabagiye mu Burundi, kuko hari amakuru amugaragaza kenshi i Bujumbura ndetse ni Kinshasa. Avuga ko afitanye umubano wa hafi n'abayobozi bamwe bo muri Kongo ndetse nabo mu Burundi. Izi ngendo rero zikaba zikomeje gutera ubwoba ndetse zinatera ukwibaza byinshi, cyane cyane ko abayobozi b'u Burundi na Kongo bagiye bagaragaza inshuro nyinshi kutavuga rumwe n'u Rwanda, ndetse bashimangira ko bazatera u Rwanda ndetse ko bashyigikiye abarwanya u Rwanda mu majyanamaza, ndetse bamwe bagasaba impinduka z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi rero birasaba gutekerezwaho mu buryo bwagutse. Reka turebe mu myaka ishize Jean-Luc Habyarimana uyu yakomeje ibikorwa byo kugerageza gusukura ngo no guhindura isura y'ubutegetsi ubutegetsi bwasize buheye ku Rwanda cyangwa se bwateguye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Birumvikana muri icyo gihe kandi murumva ko mu byukuri icyo cyasha cyakomeje ku muryango wa Habyarimana. Uyu Jean-Luc Habyarimana icyo amaze iminsi akora no kugaragaza ko mu byukuri ibyo byose atari byo. Ariko igihari nuko ubwo nagira ngo muri aya makuru turebera hamwe byinshi birambuye, kuko benshi akakanya biribaza niba izi ngendo ze zisubiramo n'imibanire ye n'ibindi bihugu byo mu karere kandi bidafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Ntago ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu byoroheje, ntago ari ibintu biri bigufi. Urareba ugasanga rwose arimo umugambi mugari wa politike ugamije guhungabanya u Rwanda, witwikiriye ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku bantu benshi rero babikurikiranira hafi, ibi birasa mu by'ukuri n'ibitagishobora gufatwa nk'impinduka cyangwa se ibintu bisanzwe. Reka turebere hamwe mu by'ukuri ibyo ari byo. Jean-Luc Habyarimana, uyu ni umuhungu wa Perezida Habyarimana. Urebye ni nawe uvugwa cyane mu bana ba Perezida Habyarimana. Ubwo rero birumvikana mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo ndetse no Burundi ukomeje kurangwamo ubushyamirane bushingiye ku mutekano wa Karere, amazina y'abanyapolitiki n'abandi bantu bavugwa mu matsinda atavuga rumwe na Kigali akomeje kugarukwaho cyane mu isesengura rya Politike. Ubwo mu by'ukuri muri abo bari kuvugwa cyane harimo Jean-Luc Habyarimana nakubwiraga, ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari Perezida w'u Rwanda, umaze igihe avugwa mu nkuru zitandukanye zifitanye isano n'ingendo n'imikoranire bivugwa hagati y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere. Ni muntu ki Jean-Luc Habyarimana? Reka maze nkubwire uwo ari we. Uyu Jean-Luc Habyarimana azwi cyane nk'umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bamaze igihe baba mu bihugu byo hanze, baba hanze y'igihugu. Amakuru amuvugwaho agaragaza ko yagiye agaragara mu bikorwa ndetse n'amatsinda atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane cyane mu biganiro n'inama ziganira ku miyoborere n'ahazaza h'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo atari mu banyapolitiki bafite amashyaka azwi cyane cyangwa imyanya ya politiki isobanutse, izina rye nk'umuhungu wahoze ari perezida rikunze kugaragara mu nkuru z'abanyarwanda ba mu buhungiro bagira uruhare mu biganiro bya politiki ku rwego mpuzamahanga.
ingendo ze mu karere nazo reka ngira icyo nzibabwiraho. Mu bihe bitandukanye amakuru yemezwa n'amasoko atandukanye avuga ko Habyarimana yakunze kugaragara mu bihugu byo mu karere cyane cyane muri Republika Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Izi ngendo rero zakunze mu by'ukuri kuvugwa mu gihe umubano w'ibihugu n'u Rwanda utifashe neza kubera intambara leta ya Kinshasa irwana mu n'umutwe wa AFC M23. Amakuru atandukanye yemeza ko ingendo za Habyarimana muri ibi bihugu ziri mu mugambi wabyo wo gushoza intambara ku Rwanda bibicishije mu mutwe w'abajenosideri wa FDLR n'umutwe ugizwe ahanini n'abasize bayi ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame mu Gushyingo umwaka ushize bwaganiraga n'abanyamakuru yavuze ko mugenzi we Felix Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo amaze igihe akorana n'abarimo umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda mu kubaka FDLR kugira ngo ihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ati hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye ko kumwe n'abahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakora kuri gahunda ya FDLR ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga. Aba bakaba bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza ya perezida wa Kongo ubwe. Ati twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya Kongo ikinshasa. Ubwo ni perezida Kagame avugaga. Ati twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuye guverinoma ya Kongo ikinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize. Nanone kubera kugira aho bahurira na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa byo kubangamira ubusugire no gushyigikira no gushyira hasi guverinoma. Hanyuma umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ukamaze igihe urangwamo amakimbirane hashingiye ku birego by'umutekano. Kigali ishinja Kinshasa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR mu gihe Kongo nayo ishinja u Rwanda kugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu gushyigikira umutwe wa M23. Ni muri uyu mwuka rero w'impaka n'ubushyamirane amazina y'abantu batandukanye yakomeje kugenda agaruka mu itangazamakuru n'isesengura rya politike, harimo nabo bivugwa ko bagira uruhare mu biganiro cyangwa se mu matsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Reka turebera hamwe uruhare rwa Habyarimana mu mpaka za politike ya Karere. Hanyuma abasesenguzi ba politiki bavuga ko Habyarimana akomeje kugaragara mu nkuru zifitanye isano n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu mahanga ndetse n'isesengura ry'umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye. Nubwo ibikorwa bye bitajya bihabwa ibisobanuro byuzuye mu nyandiko zemewe n'inzego za leta, izina rye bavandimwe rikomeje kugarukwaho cyane mu biganiro by'akarere. Hagati aho ngaho amakuru atandukanye aravuga ko Kinshasa na Gitega bahisemo kwitabaza Habyarimana, uyu ngo bamufata nk'uwafasha guhuriza hamwe ingeri zitandukanye z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu buryo bworoshye, harimo n'abahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda mbere yo guhunga igihugu muri 1994. Muri iyi nkuru nk'uko nawe basezeranyije, reka nzibabwire mu by'ukuri icyizere Tshisekedi agirira uyu muhungu Habyarimana naho gituruka n'impamvu itanganururo bigiye kubagira gute bikomera cyane, bisa nkaho ari impamvu itanganururo Tshisekedi yahisemo gukoresha uyu muhungu wa Habyarimana mu gukusanya cyangwa se mu gucoordinatinga abafite uyu mugambi wo gutera u Rwanda no kurubungabanyiriza umutekano. Nta kindi kiri kuvugwa mu by'ukuri uretse guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byagiye bitegurwa. Nk'ubwo mu bagiye Kinshasa ntanye bikubwira Habyarimana, ariko siwe gusa hari n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagiye bakirirwa Kinshasa kugira ngo baganire ku mugambi wo gutera u Rwanda no guhungabanya umutekano warwo no gukuraho ubutegetsi buriho. Hari amakuru avuga ko mu by'ukuri iri huriro ry'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda rizaba ririmo abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro barimo bahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa, abakora mu nzego z'ubutabazi murambabarira abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Kongo ndetse no mu Bufaransa bavuga ko Tshisekedi atahisemo Habyarimana kubera ko ari umuhungu wa perezida Habyarimana gusa, ahubwo ko yanashingiye ku kuba ari we ukunda kwigaragaza cyane, akaba n'umuntu uhora ateza amaboko ku buryo kumukoresha rwose ngo byakoroha cyane. None reka nzibabwire n'uburyo uyu Habyarimana avuga ko ari n'umukene.
Jean-Luc uyu afite mu by'ukuri iyo nyota yo gushyigikira cyangwa se gukomeza umugambi wo gukora ubutegetsi, ariko reka mbabwire ko uyu nta shyaka afite ayoboye, ntiyayoboye urwego urwo ari rwo rwose, ariko Tshisekedi bivuga ko amubonamo umuntu yakwikoreza ibikorwa byose by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda, bikagaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo n'amafaranga. Amateka yo mu mwaka w'1994 agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umuryango we wahungiye muri Zaire wakirwa na Mobutu Sese Seko uyoboye Zaire kuva muri 71 kugeza muri 97 mbere yuko ihinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko icyo gihe Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc amugaragaza nk'umusore w'intwari ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Umuryango wa Habyarimana rero wavuye muri Zaire ujya muri Gabon. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville muri Gabon, uwari Perezida Omar Bongo wayoboraga iki gihugu cya Gabon yahaye Jean-Luc Habyarimana izindi miliyoni 5 z'amadolari mbere yuko berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Nubwo Jean-Luc yahoye amafaranga yose, ibibazo bye bijyanye n'ubushobozi ntibyakemutse. Amakuru yemeza ko yabayeho mu buzima bwo gusesagura nk'aho ayo mafaranga atazashira. Ngo mu by'ukuri yakundanye n'umugore wo muri Gabon, babyarana abana babiri, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene. Aya ni amakuru nayo yagiye hanze. Ubu Jean-Luc ndetse n'abana be bombi babana n'umugore wa Habyarimana. Wumve umwana wa perezida kuba adafite n'ubushobozi bwo kubana n'umugore we mu nzu. Ubu abana ubwo n'abuzukuru ba Habyarimana, abana ba Jean-Luc Habyarimana ndetse na nyina babyara uwo munyegabo, aka kanya babana na Agathe Kanziga Habyarimana hari ipari mu Bufaransa, aho kuba mu rugo rwabo bwite. Murumva ko bikomeye cyane. Tshisekedi yabonye imibereho ya Jean-Luc Habyarimana nk'amahirwe rero atagomba gutera inyoni, aravuga ati sasa reka nkwereke, reka mwifashisha uyu nguyu ubundi u Rwanda turushyire ku kadodo. Amubona nk'amahirwe, atekereza kumuha amafaranga akeneye, maze nawe akamwifashisha mu bikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda nk'igikoresho aho kuba umunyepolitiki uhamye. Abo mu nzego z'ubutasi bagaragaza ko Tshisekedi abona Jean-Luc nk'umuntu watuma icengezamatwara rigira ubukana hashingiye ku mateka ya Habyarimana ari we se umubyara, ariko ibyo bigashoboka mu gihe abumenyera ibyo akeneye byose. Ku rundi ruhande, amakuru ava i Kinshasa avuga ko umugambi wa Tshisekedi watangiye kugenda nabi. Abo muri leta ya Kongo bavuga ko Jean-Luc yahawe amafaranga yo kwifashisha mu gukora ubukangurambaga bwibasira leta y'u Rwanda, ariko byinshi yakoze birenze gushinga urubuga Extra Africa Media Group. Bavandimwe, ngiyo gahunda cyangwa se ngiyi impamvu nyamukuru Tshisekedi yafashe Jean-Luc Habyarimana akamugira umutona akamushyira kwibera akamubwira ati ngaho tuza ryamusinzire, hanyuma nubyuka ukare mu maso wiborose unywa agacyaye urebe kuri konti harayo nagushyiriyeho, hanyuma ariko ufate rutema ikirere utambagira hari umunyarwanda wese wifuza gutera u Rwanda, umuganize kuri uyu mugambi umushyire ku list, ubundi dushyira imbaraga hamwe dutera u Rwanda dukureho ubutegetsi buriho. Ngiyi impamvu Tshisekedi yabonye ko Jean-Luc byakora cyane mu bana ba Habyarimana ko ari we wakwifashishwa muri uyu mugambi wo gutera u Rwanda. Bavandimwe, ngo Jean-Luc ni umwe mu bantu mu by'ukuri batabayeho neza cyangwa se badafite ubuzima nk'ubw'umwana wa perezida, nk'ubw'umwana wahoze ari perezida. Nababwiye muri iyi nkuru ko umugore we aka kanya n'abana be babiri baba kwa nyirakuru, ubwo umugore abana na nyirabukwe. Murumva ko bigayitse cyane. Hanyuma rero ubwo muri izo ntege nke zo ku mufuka, Tshisekedi akavuga ati uyu muhungu rwose namuha akavagari k'ifaranga ubundi agakora ibyo mutumye kandi bikumvikana nk'umwana wa Habyarimana. Byakumvikana cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bamuyoboka mu buryo bworoshye. Uyu rero Jean-Luc Habyarimana niwe turufu ya Tshisekedi magingaya mu mugambi wo gutera u Rwanda ukomeje gushyirwa kw'ityazo cyangwa se ukomeje gutyarizwa kw'ityazo ryo mu Bigari hari ya Kinshasa ndetse ni Bujumbura, wanyarukira Buruseli mu Bubiligi, wagarukira Rwanda muri Angola, Pretoria muri Afrika y'Epfo, ahangaha ndetse ni Dar es Salaam muri Tanzania. Bikavugwa neza ko ibyo bihugu byombi bizakorera ubwabo ngo bigatera u Rwanda. N'amakuru amaze iminsi agarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma mu gutera u Rwanda rero karabaye noneho, reka turebere hamwe. Ariko birasa nkaho mu by'ukuri bivugwa neza ko ari ibijyanye n'intambara
ikomeye cyane ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, byakomeye ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. FARDC yohereje umutwe udasanzwe wa Hibu. Uyu mutwe waturutseho mwabavandimwe mwe. Uyu mutwe bivugwa ko waje ku nkengero z'imipaka y'u Rwanda, waturutse he? Amakuru mashya akomeje kuvugwa arerekana ko umutwe udasanzwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC uzwi ku izina rya Hibu woherejwe mu Burundi mu rwego rw'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Aya makuru aje mu gihe intambara hagati y'impande zombi ni M23 ndetse na coalition ikomeje gufata indi ntera cyane cyane mu ntara Kivu ya ruguru. Yepfo nayo nuko, ariko muri no Kivu ho niyo bikomeye cyane, ariko ibikorwa bya gisirikare muri Sud Kivu byo bikomeje guhindura isura. Ishusho y'umutekano ikomeje guhinduka mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bwagutse. Hibu ni umutwe umwe mu yikomeye cyane yihariye igize FARDC, uzwiho gutoza ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe birimo kurwana nijoro, gukora ubutasi bwihuse, gukoresha drone no kuyobora ibitero bikomeye mu duce dufite ibibazo bikomeye by'umutekano. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye aravuga ko abasirikare barenga 600 bo mu mutwe udasanzwe bamaze kugera mu Burundi. Nubwo ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se bw'u Burundi butabitangaza ku mugaragaro, amakuru arambuye ku nshingano zabo ntago arakirwa hanze. Gusa bakurikiranira hafi baravuga ko iyoherezwa ryabo rifite ubusobanuro bukomeye mu rwego rw'igisirikare no mu mibanire y'ibihugu byo mu karere. Mu mezi ashize ubufatanye hagati ya Kongo n'u Burundi bwagiye bwongera ku rwego rw'umutekano w'igisirikare, twayibabwiye n'imigambi basangiye twayibabwiye, apart yo kuba bafatanya kurwanya M23 ariko basangiye n'intumbero zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ababikurikiranira hafi rero bagaragaza ko kohereza abasirikare ba Hibu bishobora kuba ari igice cy'ingamba nshya zigamije kongerera imbaraga ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa n'ibihugu byombi, cyane cyane nyuma yaho AFC/M23 ikomeje kwagura ibice igenzura. Mu minsi yashize kandi abayobozi bakuru b'ingabo n'abaminisitiri bashinzwe umutekano muri Kongo n'u Burundi bagaragaye mu bikorwa bitandukanye by'ubufatanye, ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cyerekana ko ibihugu byombi bikomeje gushimangira imikoranire ya gisirikare. Mu bice byinshi byo ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, amakuru aturuka ku baturage n'abasesenguzi aravuga ko ibikorwa byo gucunga umutekano byongerewe imbaraga, aho harimo amarondo y'ingabo akomeje gukazwa mu turere twegereye Busoni, Butanyerera, Cibitoke ndetse no hafi y'ishyamba rya Kibira rizwi nka Karere gafite akamaro gakomeye cyane mu by'umutekano kubera imiterere yako n'amateka y'imitwe yitwaje intwaro yakunze gukorera muri iryo shyamba ryitwa Kibira ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ikaba Nyungwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero kandi hari n'amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba Hibu bashyizwe mu duce twegereye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi, ibindi byateye impungenge cyane bamwe mu bakurikiranira hafi ibibazo by'umutekano mu karere. Iyoherezwa ry'abasirikare rikaba rishobora kuba rifitanye isano no gukaza igenzura ry'akarere mu gihe imirwano hagati ya AFC/M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ikomeje guhindura ishusho y'intambara muri Kongo. Hari kandi abemeza ko izi ngamba zishobora kuba zigamije gukumira ibikorwa by'imitwe yitwaje intwari ishobora gukoresha imipaka y'ibihugu nk'inzira y'ibikorwa byayo cyangwa se nk'ahantu buhungiro. Mu by'ukuri havugwa byinshi, hatangazwa byinshi bigaragara ko biteye impungenge cyane. Dukomeje gukurikirana buri kimwe mu makuru ari kugenda agarukwaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nukomeza kubana natwe, ntabwo mu by'ukuri uzigera uyoberwa aho ibintu bigeze. Muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru y'imirwano ari kuvugwa cyane ari kwibanda muri teritwari ya Masisi. Aha ni muri no Kivu bavandimwe, umwana ari kurira nyina ntiyumve nk'uko amakuru angeraho abivuga. Muri axe ya Buhimba urugamba rwabaye amagasa. Muri axe ya Buhimba intambara yongeye kubica biracika. Muri axe intambara yongeye guca ibintu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo bavandimwe. Abarwanyi ba M23 n'ingabo za Kongo FARDC zigikiwe na Wazalendo ku munsi w'ejo zahanganye bikomeye na M23 mu gace kitwa Ibuhimba ni muri Masisi. Amakuru atugiraho aturuka muri ako gace aravuga ko mu by'ukuri ngo imirwano yatanye amasaha ya 5 z'ijoro ku munsi wo ku cyumweru.
yakomeje mu by'ukuri guca ibintu hagati y'impande zombi muri aka gace ka Buhimba. Intwaro nini ndetse n'into byakomeje kumvikana, bikavugwa neza ko mu by'ukuri ihuriro rya guverinoma aryo ryabanje rigaba ibitero ku birindiro bya M23. Aha ni muri mu murenge cyangwa se muri groupement ya Oso Banyungu. Biravugwa ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo cyangwa se bakomeje kugerageza kwirukana abarwanyi ba M23 i Buhimba, ariko ntabwo byigeze bibahira. M23 rwose yakoze icyo bita yakoze block. Bivugwa ko yagumanye ibyo birindiro nubwo coalition yari yisize insenda ishaka kuba yabyigarurira kugira ngo bizayifashe mu minsi iri imbere. Ibirwani ba nyuma yuko mu by'ukuri hakomeje kuba imirwano ikomeye muri axe za Kibati ari mu tetwari ya Warikari, aho impande zombi nabwo zikomeje kwesurana ku buryo bukomeye. Ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere havuzwe icyitwa imirwano karabutaka hagati y'izi mpande zombi. Bavandimwe, si muri tetwari ya Masisi gusa, nahitwa Warikari naho harumvikana urugamba rukomeye cyane. I Masisi harumvikana ibitero bya hato na hato bya coalition, ibitero biri kugabwa muri axe za Nyabyondo. Ku munsi w'ejo twabwiraga abagira ku 9 bishwe n'ibitero bya Wazalendo na FARDC, murumva ko biteye agahinda cyane. Hanyuma twabwiye imirwano imaze iminsi ibera muri no teritwari ya Masisi yasize ihitanye n'umujenerali mu gisirikare cya muri FARDC, ariko nanone ku ruhande rwa FDLR na Wazalendo uyu ni General Mutayomba twahoze tubabwiraho. Hanyuma y'urugamba rwakomeje kubera muri axe za Lowashi Burora, ahafatwa nk'ingenzi cyane mu bya gisirikare, hari strategique mu by'ukuri kuko uhagenzura afite inzira nyinshi zihuza uduce dutandukanye tw'iteritwari ya Masisi ndetse na Warikare. Bikavugwa neza ko kuva ku munsi wa gatanu y'intambara yabaga muri ibi bice ndetse rwose ikaza kugeza ku munsi wo ku cyumweru, bivugwa neza ko coalition yaje gutakaza mu buryo budasanzwe muri izi axe, bikarangira abaturage benshi banahunze bahungira mu bice bya Nyabyondo nabyo bidatekanye, mu gihe abandi berekeje mu duce dutandukanye bakeka ko cyangwa se bakekaga ko turimo umutekano. Ubwo rero ibikorwa by'ingendo byarahagaze hagati ya Nyabyondo centre ndetse na Masisi centre. Bikorwa byarahagaze rwose. Abaturage bo muri Bukombo twabwiraga hari imirwano ahitwa Kisima n'utundi duce twegereye aho ngaho imirwano yakomeje kubera, bakomeje kwimuka ku bwinshi. Ubu imihana nta baturage bayisigayemo. Ibyabereye aha ngaha kandi bigaragazwa ko abarwanyi ba Wazalendo muri batangije badivansinze ku birindiro bya M23 bakoresheje intwaro z'ama RPG ndetse n'ibindi bibunda biremereye. Bivuga ko M23 yaje kuba kubita ibigize nyuma irisuganya irongera mu by'ukuri itekanisha ako gace, ndetse aka kanyi kabariyo igifite ibirindiro. N'ubwo rwego rero hari amakuru yatangajwe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga twayagaruseho ku munsi w'ejo, avuga ko General Mutayomba yaba yaraguye muri iyo mirwano, ariko mu by'ukuri bikavugwa neza ko yarasiwe kuri uyu muhanda Lowashi Burora muri teritwari ya Masisi, ngo yararashwe araswa hejuru kwibere, araswa amasasa abiri nk'uko amakuru abivuga. Naho zembora na vice guverineri wa M23 ku ruhande rwa M23 hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ariwe donc uyu vice guverineri wungirije wa M23 wa Kivu ya ruguru ku ruhande rwa M23 ni Manzi Wilingarambe. Ejo rwose twabigarutse ko yabitangaje ko Mutayomba yarashwe mu mirwano yabicaga bigacika hariya muri teritwari ya Masisi. Uyu nguyu washakaga ibirombe bya Rubaya, ngo nk'ishumbusho rwose yumvaga ashaka guha Tshisekedi wamugiriye imbabazi, ariko byarangiye mu by'ukuri ayitaye hagatwe. Bikavugwa ko ashaka kuba atarapfa ahubwo ko ari guhumeka wa nyuma, ndetse ubu ngubu nyuma yuko arasiwe hariya i Masisi yahise ajyanwa ayitwa Ibeni. Murabizi ko ariho hari mu by'ukuri ibirindiro bya General Somo Kakure Evariste. Aha rero niho FARDC ifite mu by'ukuri icyo nakwita nka office muri Kivu ya ruguru, ariko ntabwo ariho yatindijwe kubera ko yarakenewe ubutabazi bwihuse ngo yise yerekezwa i Kinshasa. Bivuga ko ubu ngo ari kuvurirwa i Kinshasa mu duce twa Fizi, Baraka ndetse na Minembwe, utibagiwe na Uvira n'ahandi muri Kivu y'Epfo. Naho hakomeje kuvuga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa na coalition byibasira abaturage, kubasahura amatungo ndetse no kunyaga inka z'abanyamurenge muri rusange. Ubwo nimvuga abaturage nimumve ko ari bose nyaboneka. Abanyamurenge nibo batesekeye muri biriya bice bavandimwe, bamaze igihe bavuga ko amatungo yabo yanyezwe cyangwa se agenda atwarwa n'imitwe twaje intwari ikorera muri ibyo bice ishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Imibare ntabwo itangazwa, ariko hari kunyagwa inka ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana bavandimwe by'abaturage b'iminembwe bari mu majune, bari mu marira. Hanyuma reka tuve kuri tele
mbabwira nari makuru ari kuvugwa muri politike tutarasoza kubijyanye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire ko abajenerali abasirikare bakuru bo mu ipeti bafite ipeti rya generali hariya i Kinshasa bayobowe na Christian Chiwewe Songesa aba bagiye gutangira kuburanishwa ku byaha bikomeje kubashinjwa. N'abasirikare bo muri FARDC barimo General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC bagiye gutangira kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare deja ku munsi wo kuwa kane tariki enye Kamena kuwa kane tariki enye. Biravugwa ko nibwo bari abasirikare bazagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'umwaka abenshi muri bo batawe muri yombi. Usibye Chiwewe abandi ni John Numbi. Uyu Numbi we ntahari, murabizi ko yahunze. Hari uwitwa Maurice Nyembo Kufi, hari uwitwa Chinyaboma Kamukinde ndetse na John Goyin wa Kabila ndetse na John Sangwa Mohamed. Aba bose rero bashinjwa ibyaha bikomeye birimo gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, guhunga igihugu mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no gushishikariza abasirikare kwitandukanya n'inshingano zabo. Ibi birego bikabifatwa nk'ibikomeye cyane mu rwego rwa politike n'umutekano wa Kongo, cyane ko abaregwa ari abantu bafite amateka akomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi. Urukiko ntiruratangaza gahunda irambuye y'uko urubanza ruzagenda, ariko biteganyijwe ko ruzakurikirwa n'abantu benshi bitewe n'uburemere bw'abaregwa n'ibyaha baregwa. Birumvikana ko n'amazina agiye akomeye cyane, ariko kandi birumvikana ko nka John Numbi bazamuburanisha adahari. Ubwo twiteze imyanzuro izagenda ifatwa, ariko abenshi biteze ko abasirikari ibyaha n'ibihama bashobora kuzakatirwa igihano cy'urupfu. Yes, hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa ku Rwanda. Reka mbabwire ko u Rwanda rwatsinzwe rutsindwa urubanza rwarezemo Ubwongereza. Kuri wa mbere urukiko ruhoraho rw'ubukemurampaka rwatangaje ko Ubwongereza butagomba kwishyura u Rwanda miliyoni mirongo ingaha z'amapawundi, ngo kubera ko hari amasezerano y'abimukira yahagaritswe. Ubwo rero u Rwanda hari amafaranga rwari rwarekaramye ko rugomba guhabwa n'Ubwongereza, ruranarega hariya mu rwego muri rukiko rw'Ilahe mu Buholandi. Urwego rero ruherereye Ilahe rwavuze ko rwanze ibirego byose by'imari byatanzwe n'u Rwanda, ruvuga ko Ubwongereza bugikeneye kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yahagaritse mu mwaka wa 2024. Nyuma yo gutangira imirimo muri uwo mwaka, Keir Starmer yavanyeho gahunda yo kohereza abimukira ya guverinoma y'abakonservateur, aho u Rwanda rwagombaga kwishyura kugira ngo rwakire abimukira bageze mu Bwongereza mu buryo butemewe. Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, inyandiko z'urukiko zerekana ko Kigali yasabaga byibuze miliyoni 60 z'amapaundi, no kuvuga ngo miliyari 80 z'amadolari y'Amerika. Ubwo rero urukiko rwavuze ko inteko y'abacamanza batatu yasanze ku bwiganze bwa benshi ko mu Gushyingo 2024 u Rwanda mu nyandiko yoherejwe mu buryo bwa diplomasi rwaremeye kureka amafaranga y'inyongera y'Ubwongereza muri Mata 2020 ndetse na Mata 2026. Amakuru arambuye rero yashyizwe ahagaragara kuri munsi wo kwa mbere. Avuga ko urukiko rwavuze ko umwanzuro wafashwe ku itariki 15 Gicurasi. Mbere yo kuva mu masezerano ku Bwongereza, abantu 4 gusa nibo bagiye ku bushake mu Rwanda binyuze muri ayo masezerano. Ubwo rero u Rwanda rwarekaramaga ayo mafaranga, ariko ngo rwatsinzwe urubanza. Hanyuma reka twerekeze i Paris mu Bufaransa. Perezida Kagame w'u Rwanda na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri wa kabiri tariki 2 Kamena barafungura ku mugaragaro ikimenyetso cy'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu mujyi wa Paris. Uru rwibutso rwiswe l'Archive
rwubatswe ku nkengero z'umugezi wa Seine ni ku bufatanye bwa leta y'Ubufaransa n'umujyi wa Paris. Perezida Macron yatangaje ko rugamije kuba ahantu ho kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi no gufasha urubyiruko n'ibisekuru bizaza gusobanukirwa amateka yayo. Umuhango wo gufungura kiriya kimenyetso cy'urwibutso uritabirwa n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'umujyi wa Paris yitwa Emmanuel Gregoire ndetse n'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi Jeanne Uwimbabazi. Muri uwo muhango kandi umwanditsi n'umunyamuziki Gaël Faye uyu rero azasoma umuvugo wanditswe na Beata umubyeyi Mayerese nawe warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa byavuze ko uyu muhango ari kimwe mu bikorwa bikomeje gushyigikira urugendo rwo kwibuka no kubaka ubwiyunge hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa rushingiye ku bushakashatsi ku mateka, gushaka ukuri no kwimakaza ubufatanye ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri 2001 ubwo yari mu ruzinduko i Kigali, Perezida Macron yemeye ko igihugu cye gifite uruhare rukomeye mu mateka yabaye mbere mu by'ukuri no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nubwo yavuze ko Ubufaransa butabaye umufatanyacyaha wabayikoze. Icyo gihe kandi yasabye abarokotse imbabazi mu buryo bw'ikimenyetso cyo kwemera ayo mateka no gushaka kubaka umubano mushya hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma ikibazo cy'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi cyamaze imyaka myinshi gitera ubushyamirane hagati ya Kigali na Paris ndetse cyanagesheje ku guhagarika umubano wa Dipolomasi hagati y'ibihugu byombi hagati ya 2006 na 2009. Nyuma yo gufungura urwibutso, Macron na Perezida Kagame bazahurira kandi mu musangiro wa leta uzabera mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ibiganiro byabo biteganyijwe mu by'ukuri no kugaruka ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane amakimbirane akomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo Ubufaransa bwakunze kunenga uruhare rw'u Rwanda rushinjwa kugira muri aya makimbirane, Macron yakomeje kugaragaza ko ashaka gukomeza ibiganiro n'impande zose hagamijwe gushaka amahoro arambye hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Hakurya y'inyanja ngari ni munyemerere mbabwire ko Amerika na Irani bongeye kumva n'imitsi bavandimwe. Nyuma y'iminsi bisa naho hari agahenge bongeye kurasana kuva mu mpera z'icyumweru gishize kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere. Ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika n'iza Irani zongeye kurasana nyuma y'iminsi mike hatangijwe agahenge k'iminsi 60. Ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati ni CENTCOM zasobanuye ko uku kurasana kwatewe n'ubushotoranyi bwa Irani yahanuye drone ya Amerika yo mu bwoko bwa MQ-1 Predator yari hejuru y'amazi mpuzamahanga. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 2 Kamena, CENTCOM yatangaje ko nyuma y'ubu bushotoranyi indege y'intambara ya Amerika nayo yahise isenya ubwirinzi bwo mu kirere bwa Irani, station igenzurirwamo drone iri munsi y'ubutaka ndetse na drone ebyiri. Amerika yasobanuye ko yagabye ibi bitero mu karere ka Goruk ndetse no ku kirwa cya Keshme ku ya 31 Gicurasi 2026, igaragaza ko ibirindiro bya Irani byahungabanyaga umutekano w'ubwato bunyura mu mazi mpuzamahanga. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani IRGC watangaje ko Amerika yarashe ku munara w'itumanaho ku kirwa cya Keshme kandi ko mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 2 Kamena nawo warashe ku birindiro by'ingabo za Amerika. IRGC yasobanuye ko ibirindiro bya Amerika mu by'ukuri yarashe ari ibyifashishwaga mu kurasa ku butaka bwa Irani, gusa ntiyagaragaje aho biherereye nubwo ibimenyetso byerekana ko ari muri Kuwait. Muri iki gitondo rero cyangwa se mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku munsi w'ejo, igisirikare cya Kuwait cyo cyatangaje ko intwaro zacyo z'ubwirinzi bwo mu kirere zazindutse zihangana n'ibitero bikomeye bya drone na misile biri guturuka muri Irani. Ubwo rero tariki 28 Gicurasi nibwo intumwa za Amerika n'iza Irani byumvikanye ku gahenge k'iminsi 60 kagamije hanini gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo unyuremo ubwato butwara ibikomoka kuri petrol. Tariki 29 Gicurasi, Perezida Donald Trump
yari itezweho gufata cyangwa se gufata iki cyemezo kuri aka gahenge, kikaba ari icyemezo nakuka, icyemezo cya nyuma. Rero birumvikana yayoboye inama idasanzwe y'umutekano yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House, ariko nagira babwize ukuri ko yarangiye hatamenyekanye imyanzuro yafashwe. Birumvikana ko rero bikomeje kudogera hagati mu by'ukuri y'ibihugu byombi, intambara yubuye, ndetse bigaragara ko ishobora kuza gukomera cyane mu gihe nta gikozwe, mu gihe nta gihindutse. Amerika irakubita agatoki ku kandi ivuga iti tugomba kwihimura, mu gihe tugabweho ibitero tugomba gusubiza. Irani nayo ikavuga iti hakomeje kugenda hagaragazwa uburyarya mu by'ukuri nyuma yuko hagiye habaho ibiganiro by'agahenge, ariko ku gahenge wareba ugasanga Amerika ikomeje kwitegura intambara yo kubahiriza agahenge. Ngayo nguko rero bari mu mpaka zango turwane, yaba mu biganiro, bari mu rugamba rw'imbaturamugabo, yaba kuri tele. Byumvikane ko amaherezo mu by'ukuri intambara ishobora kuza kongera gukaza umurego murasirazuba rwo hagati, ibintu bikongera kudogera cyane. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuwa kabiri tariki 2 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.